Būkit visi palaiminti. Будьте все благословенны. Aš labai trumpai noriu pasimelst prieš pradedant. Я хочу коротко перед началом помолиться. Dangiškasis Tėve, dėkojam Tau šią dieną. Dėkojam Tau už Tavo nuostabų žodį. Ačiū, jog Tavo žodis išlaisvina. Ačiū už Tavo nuostabę meilę. Ačiū už Tavo nuostabę malonę. Dangiškasis Tėve, aš tiesiog prašau, kad Tu mums atvertum širdis šiandien išgirsti Tavo žodį. Ir ne tik išgirsti, bet išmokti panaudoti Tavo žodį gyvenime. Sėkmingai panaudoti Tavo žodį gyvenime. Tiesiog ačiū Tau. Ačiū už Tavo dar kartą nuostabią malonę. Aš prašau, jog Tavo šventoji dvasia kalbėtų į mūsų širdis. Dėkoju Tau. Dėkoju už visus. Ačiū Tau, dangiškasis Tėve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū. Ačiū. Gerai. Turbūt norėčiau šiandien pradėti apie mūsų tapatybę. Хотел бы начать сегодня с темы самоопределения. Vienas dalykas, į ką mus Dievas pašaukė, Первое, к чему нас Господь призвал, tai yra būti sūnumis ir dukterimis. это чтобы быть сыновьями и дочерьми. Dievas mus pašaukė į savo šeimą. Господь призвал нас в свою семью. Aleliuja. Tai yra taip nuostabu. Это так прекрасно. Bet neužtenka tik tai žinoti tą. Но недостаточно это только знать. Žinios yra pirmas žingsnis. Новость — это первый шаг. Paskutiniu metu viskas, apie ką aš mąstau, Последнее время, о чем я думал, ką reiškia būti sūnumi. что значит быть сыном? Tiesiog ką reiškia būti sūnumi. Что значит быть сыном? Tai yra labai gilu. Это очень глубоко. Kaip pavyzdį pasakysiu. Скажу как пример. Tarnas ir sūnus, Слуга и сын, jie turi visiškai skirtingą mąstymą. они имеют разное мышление. Tarnas mąstys vienaip, Слуга будет думать так, o sūnus mąstys kitaip. а сын будет думать иначе. Tarnas turės užtikrintumą tik tada, jeigu jis gerai vykdo savo darbus. Слуга будет иметь уверенность тогда, когда он будет хорошо выполнять свою работу. Sūnus turės užtikrintumą, nes jis yra sūnus. А сын будет уверенность в том, иметь, что он сын. Tai va, pirmas dalykas. Mes esam sūnus ir dukterys. Первое — это что мы являемся дочерьми, сыновьями. Bet dar vienas dalykas, į kurį mūsų Dievas pašaukė. Но еще к одной вещи, к которому Господь нас призвал. Pirmiausia pasakysiu, į ką mūsų Dievas tikrai nešaukė. Первое скажу, к чему Господь нас не призывал. Dievas mūsų nešaukė tiesiog eiti į bažnyčią. Господь не призвал нас просто ходить в церковь, Tiesiog sėdėti ir klausyti pamokslus. просто сидеть и слушать проповедь, Tiesiog būti čia. просто быть здесь. Dievas turi didelį ir labai svarbų pašaukimą kiekvienam krikščioniui. Господь имеет большой план каждому христианину. Tas pašaukimas tai yra būti kariu. Это призвание быть на войне. Aš papasakosiu labai trumpai savo liudijimą. Я коротко расскажу свидетельство. Galbūt prieš 4 metus man Dievas davė sapną apie mane. 4 года назад Господь дал мне сон обо мне. Ir tik tai prieš kelias mėnesius man jis paaiškino tai. И только через пару месяцев назад Он объяснил мне. Sapnas susideda iš 2 dalių. Сон состоял из 2 частей. Bet aš papasakosiu tik tai apie pirmą dalį, Но я расскажу только о первой части. kurią man Dievas atvėrė.
которую Господь мне открыл. Antros dalies aš dar pilnai nesuprantu. Второй части полностью я еще не понимаю. Maždaug prieš 4 metus 4 года назад aš vedžiau Biblijos studijas šioje bažnyčioje, bet pas airius. я вел библейскую группу, которая была у ирландцев. Ir man iš tikrųjų tai buvo sunku. И мне было очень тяжело. Man taip dažnai būdavo sunku rasti, ką kalbėti. И мне было тяжело найти, о чем говорить. Ir aš nuolatos klausiu Dievę, ar tu tikrai nori, kad aš tai daryčiau. И я спрашивал: Господи, ты действительно хочешь, чтобы я это делал? Geriau tu kažką kitą čia atsiųsk. Может быть, ты кого-то другого пришли? Ir prisimenu vieną vakarą. И помню один вечер, Aš sėdžiu savo lovoj prieš eidamas miegoti. я сижу на своей кровати перед тем, как идти спать. Ir toliau aš sakau, Dieve, aš nežinau, ar tikrai aš turiu tai daryti. И я сказал: Господи, не знаю, действительно ли я должен это делать. Ir nuėjau miegoti. И пошел спать. Ir sapnuoju. И мне снится, Aš esu kariuomeniai. я нахожусь на войне. Pastatas atrodo kaip mano sena mokykla. Здание выглядит как старая школа. Bet aš žinau, kad aš esu kariuomeniai. Но я знаю, что я нахожусь на войне. Ir dar vienas dalykas, И еще одно. mano numeris yra 500. И мой номер 50. Žinot, kareiviai visą laiką turi numerius. Вы знаете, что солдаты имеют номера? Aš nežinau, kodėl 500. Я не знаю, почему 500. Bet žinau, tai yra mano numeris. Но я знал, что это мой номер. Ir aš žinojau, kad man reikia rasti vietą toje kariuomenėje. И мне нужно было найти место в этой армии. Ir aš vaikštau po koridorius И я ходил по коридорам ir ieškau to numerio 500. и искал этот номер 500. Atidarau vienas duris, ten 200, 300. Открыл одну дверь, там 200, 300. Einu per kitas duris, vėlgi ten 200, 300 kažkas. И открыл другую дверь, там тоже 200, 300. Ir tiesiog klaidžioju po tuos koridorius ir sutinku moterį. И я ходил по этим коридорам и встретил женщину. Aš jos veido nematau. Я ее лицо не видел. Bet aš jos paklausiu, sakau, kur galiu rasti šitą numerį. И я спросил, где могу найти этот номер? Ir jinai man rodo, sako, va čia, paeisi ir rasi. Она говорит: там пройдешь и найдешь. Ir aš einu į kambarį И я вошел в комнату, ir žiūriu, spintelė ir numeris 500. и я вижу шкафчик, и там номер 500. Ir kai tik tai aš artėju prie tos spintelės, И когда я подошел к этому шкафчику, tas numeris pradeda keistis. и этот номер стал меняться. Ir aš tada vėl atgal paeinu ir žiūriu. И я снова начал делать шаг назад и вижу. Ir galvoju, tai čia tas numeris ar ne tas numeris. И думаю, так это этот номер или не этот? Ir vėl, kai tik tai atrodo artėt pradedu, Ir kad vėl tu- tas numeris keičiasi. И как только я стал приближаться, он снова стал меняться. Ir toks pasimetęs jaučiuosi. И я чувствовал себя растерянным. Galų gale aš pažiūriu į savo ranką ir ten raktas yra. И я посмотрел на свою руку, и у меня в руке был ключ. Ir aš nueinu prie tos spintelės ir atrakinu. И я подошел к этому шкафчику и открыл дверь. Ir pasidedu ten kažkokius daiktus, uždarau. И я взял какие-то вещи, закрыл. Ir tuo ir pasibaigė pirma dalis. И так первая часть закончилась. Kai aš atsibudau, Когда я проснулся, aš vieną dalyką supratau. я одно понял. Dievas man rodė, Господь показал мне: tu esi ten, kur turi būti, ты там, где ты должен быть, bet to bejoji. но ты сомневаешься. Dėl to tas numeris ir kito, Потому этот номер и менялся. bet tu esi ten, kur turi būti. Но ты там, где ты должен быть. Ir aš supratau, tuo momentu ir supratau tiek. И на тот момент я так понял. Maždaug prieš 4 mėnesius 4 месяца назад aš tiesiog atsibudau ryte я проснулся утром, ir visos mano mintys buvo apie tą sapną и все мои мысли были о том сне ir apie tai, ką aš perskaičiau vienoje knygoje. и о том, что я перечитал в одной книге. Ir aš tiesiog vienintelis dalykas, apie kurį aš galėjau mąstyti, И то, о чем я мог думать, tai yra
kad aš esu karys что я являюсь солдатом ir aš esu kariuomenėje. и что я в армии. Ir toje knygoje, kurią aš perskaičiau seniau, И ту книгу, которую я раньше прочитал, ten tokia trumpa istorija yra. там есть короткая история. E, Kariuomenėje ateina pas seržantą, Военный приходит к сержанту, kareivis, солдат, ir jis turi didelių problemų. и он имел много проблем. Jis yra labai stipriai spaudžiamas. Он был очень сильно, его прессовали сильно. Ir tas seržantas, jisai buvo kapelionas. И этот сержант был капеллионом, Tai jis žinojo Dievą. и он знал Бога. Ir jisai tiesiog pradėjo aiškinti kareiviui, И он начал объяснять солдатам, kad kada tu ateini į kariuomenę, когда ты приходишь в армию, kariuomenės darbas nėra tik tai išmokyti tave kovoti. работа армии не значит, что только научить тебя воевать. Kariuomenėje tu esi spaudžiamas В армии на тебя надавливают, tam, kad išryškėtų tavo silpnybės. чтобы выдавить из тебя слабость. Kareivis negali būti siunčiamas į karą, Солдат не может быть послан на войну, jeigu jo silpnybės nėra išryškintos, если его слабость iškeltos į paviršių не обнаружена на поверхность, ir jos yra sutvarkytos. и она не является упорядоченной. Dar kartą pakartosiu. Еще раз повторю, Dievas mus visus iš tikrųjų šaukia į kariuomenę. Господь нас призвал в армию. Jis mus nori padaryti kariais. Он хочет сделать нас солдатами. Ne tik tai išmokyti kovoti, Не только научить воевать. bet kariuomenė yra vieta, В армии есть место, kur Dievas iškelia visą tai, kas yra tavo viduje, į viršų. где Господь поднимает все, что есть у тебя внутри. Nes tai turi būti išgydyta, Это должно быть исцелено. tai turi būti pakeista, Это должно быть изменено, tam, kad tu galėtum kitus vesti vėliau teisinga linkme. чтобы ты потом мог вести других прямым путем. Dievas visus tuos sunkumus naudoja mūsų geroviai. Господь все наши трудности использует к добру. Ir taip įdomiai tą pačią dieną И самое интересное, в тот день aš nueinu į darbą я пошел на работу, ir viskas, ką aš galiu galvoti, tik tai apie tą kariuomenę. и все, о чем я мог думать, об этой армии. Ir aš atsisėdu, darau savo darbą Я сел, делал свою работу, ir man Dievas tiesiog neprašant atsiuntė patvirtinimą dar vieną. и Господь, даже я его не просил, Он прислал мне подтверждение. Mano supervisoris, kuris sėdėjo tik priešais mane, Мой супервайзер, который сидел передо мной, jis niekada neklausydavo muzikos. он никогда не слушал музыку. Staiga jis paleido vieną dainą. И он внезапно пустил одну песню. Ir ta daina, И эта песня, angliška daina, You're in the army now. Ir aš sėdžiu ir klausau. на английском, которым мы в армии. Aš buvau šokiruotas tuo metu, Я был очень шокирован, kai išgirdau tą dainą. когда услышал эту песню. Bet supratau, Dievas tiesiog dar kartą patvirtinimą man atsiuntė. Просто я понял, что Господь послал мне еще раз подтверждение. Tai yra taip pat įrodymas. Это также есть доказательство. Dievas naudoja visus žmonės, Господь использует разных людей, tikinčius ir netikinčius. верующих и неверующих. Tai va, ne tik tai aš iš tikrųjų esu armijoje, Не только я являюсь в армии, ne tik tai aš esu ruošiamas kažkam. не только меня готовят к чему-то. Mes visi esam viešpaties armijoje Мы все в армии Господней.
Ir Dievas visus mus ruošia karui. И нас всех Господь готовит к войне. Nes mes visi turim tą patį priešą. Мы все имеем одного врага, Ne tik tai aš. не только я. Kiekvienas krikščionis turi priešą. Каждый христианин имеет врага. Ir tas priešas, И этот враг, jis niekada nesustoja. он никогда не останавливается. Žinot, apie ką aš kalbu. Вы понимаете, о чем я говорю? Tai yra velnis. Это сатана. Kaip ir Petras rašo savo pirmam laiške. Как и Петр пишет в своем письме. Jis slankioja aplinkui Он ходит вокруг ir ieško progos mūsų žlugdyti. и ищет причину, чтобы нас уловить. Tai vat pagrindė šiandien, ką norėčiau iškelti į paviršių, И первое, что я хотел бы сказать, что это поднять на поверхность, kad mes kiekvienas esam kariai. что мы каждый являемся воином. Ir vėlgi mes visi turim priešą. И еще раз мы имеем одного врага. Labai dažnai galvojam tada, o tai kaip mums kovoti su tuo priešu. И мы часто думаем, да как нам бороться с этим врагом? Labai dažnai galvom, kad mums reikia atakuoti priešą. И мы думаем, что нам нужно атаковать врага. Mums reikia mušti priešą. Нам нужно бить врага. Bet iš tikrųjų yra daug viskas paprasčiau ir daug geriau. Но на самом деле все проще и лучше. Jis yra jau nugalėtas. Он уже побежден. O mūsų darbas А наша работа, yra stovėti toje pergalėje. а нам нужно стоять в этой победе. Aš noriu, kad atsiverstumėt Efeziečiam 6 skyrių. Пожалуйста, откройте Ефесянам 6 глава. Efeziečiams 6 skyrius, 13 ir 14 eilutės. Ефесянам 6 глава, 13 и 14 стих. Čia sako, todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись броню праведности. Paulius nesako, eik ir mušk tą velnį. Павел говорит, не иди и не бей сатану. Paulius sako, kad velnės tave atakuoja, Павел говорит, что сатана тебя атакует, o tau reikia išstovėti. а тебе нужно выстоять Kiekvieną dieną taip pat. каждый день. Vėlgi sako, piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Также сказано, в день злый и все преодолев устоять. Ir tada sako, tad stovėkite. Поэтому говорится, так стойте. Mums reikia suprasti, kad mums reikia išmokti stovėti pergalėje. Нам нужно понять, что нужно научиться стоять в победе. Mums reikia išmokti gintis. Нам нужно научиться обороняться. Kada skaitome Efeziečiam 6 skyrių, Когда читаем Ефесянам 6 главу, Paulius kalba apie šarvus. Павел говорит о всеоружии. Ir ten tik vienas ginklas yra tam, kad pulti. И там только одно оружие является, которым атаковать. Visa kita yra gynybiniai šarvai. Все остальные являются защитой всеоружия. Viena mintis, kodėl velnės mūsų nekenčia. Одна мысль, почему сатана нас ненавидит? Kodėl jis mus taip puola? Почему он так на нас нападает? Kada mes pradedame iš tikrųjų suprasti,
Когда мы начинаем понимать, kad esam sūnus ir dukterys, что мы являемся дочерьми и сыновьями, kad esam Dievo vaikai, что мы являемся детьми Божьими, o tai reiškia, jog esam paveldėtojai. а это значит, что мы являемся наследниками. Ir Dievas savo žodėje pasakė, И Господь сказал в Своем Слове, kad mes paveldėsim šį pasaulį. что мы унаследуем этот мир. Velnės nori šio pasaulio. Сатана хочет этот мир. Jis pavogė šį pasaulį iš Adomo ir Ievos rankų. Сатана украл этот мир из рук Адама и Евы, Bet jis pavogė. но он украл. Jam teisėtai šis pasaulis nepriklauso. Ему по праву не принадлежит этот мир. Šis pasaulis priklauso paveldėtojams. Этот мир принадлежит наследникам. Todėl ypatingai velnės kovoja, Поэтому по-разному сатана воюет. kada mes pradedame stovėti savo tapatybėje. Когда мы начинаем стоять в своем самоопределении, Nes mes tada ypatingai jam tampam priešais. когда мы ему более интересно становимся врагом. Yra viena istorija papasakota Kristaus Evangelijose. Есть одна история, которая была рассказана Иисусом в Евангелии, Kur berods vynuogynas buvo atiduotas tam tikriems žmonėms. когда виноградник был отдан одним людям. Ir tada šeimininkas išsiuntė savo sūnų. И тогда хозяин послал своего сына. Ir tie žmonės sako, šitas yra paveldėtojas, И те люди говорят, что он является наследником. nužudykim jį ir pasilikim tą vynuogyną savo. Убьем его и оставим виноградник себе. Lygiai taip pat velnės į mus žiūri. Также сатана смотрит на нас. Šitie yra paveldėtojai, jisai žino tai. Он знает, что они есть наследники. Todėl jis ir kovoja prieš sūnus ir dukteris. Потом он воюет против сыновей и дочерей. Ir kada mes pradedame vis tvirčiau ir tvirčiau stovėti savo tapatybėje, Когда мы все тверже и тверже стоим в самоопределении, velnės vis labiau ir labiau kovos su mumis. сатана все больше и больше будет воевать против нас. Bet tai yra mūsų pamatas. Но это наше основание. Mūsų tapatybė Kristuje yra mūsų pamatas. Наше определение во Христе, Он является нашим основанием. Aš prieš tai kalbėjau daug kartų. Перед этим я говорил много раз. Ir dar kartą pakartosiu. И еще раз повторю. Tiesiog mąstykit, ką reiškia būti Dievo sūnumi ir Dievo dukra. Просто еще раз думайте о том, что значит быть сыновьями и дочерьми Божьими. Nes nuo to labai daug kas keisis. От этого очень многое, что будет меняться. Kaip jau minėjau, mąstymas labai skiriasi. Мышление очень отличается. Dažnai mes galvom daryti dėl Dievo, Часто мы думаем делать ради Бога. ir mes randam savo tapatybę darbuose, И мы находим свое самоопределение в делах. bet mūsų tapatybė turi būti įsūnystėje. Но наше самоопределение должно быть в сыновстве. Tarnas, jisai jausis priimtas Слуга будет чувствовать себя принятым tik tada, kada jis pakankamai gerai elgesi. тогда, когда будет он достаточно хорошо себя вести. Sūnus bus priimtas Сын Visada. будет принят visada, всегда, nes jis yra sūnus. потому что он сын. Taip, tėvai auklėja savo vaikus. Родители воспитывают своих детей. Bet čia klausimas yra, ar aš žinau, Но вопрос есть, знаю ли я, kad aš esu visiškai pilnai priimtas, что я полностью принят, kad tėvas mane myli besąlygišką meilę, что Отец любит меня безусловной любовью, kad man nereikia užsidirbti jo meilės, что мне не нужно зарабатывать Его любовь, kad iš tikrųjų tėvas mane išlaisvino что на самом деле Господь меня освободил.
Ir aš galiu dabar mokytis vaikščioti toje laisvėje. И что сейчас я могу учиться ходить в этой свободе. Aš galiu priimti sprendimus. Я могу принимать решения. Mes krikščionybėje turime sezonus. Мы в христианстве имеем сезоны Arba pasakysiu augimo etapus. или этапы взросления, Taip kaip ir gyvenime. так же, как и в жизни. Kada mes maži, Когда мы маленькие, tėvai turi sakyti kiekvieną dalyką vaikui. родители должны говорить каждую деталь детям. Bet vėliau ateina laikas, Но позже приходит время, kada tėvai leidžia patiems priimti sprendimus. когда родители позволяют нам самим делать решения. Ir labai dažnai mes nesuprantam to pasikeitimo, И часто мы не понимаем той перемены, kad kada mes išaugom iš to amžiaus, когда мы выросли из того времени, kada Dievas viską visur turi rodyti. когда Господь должен везде все показывать. Aš tada galiu mokytis tikėjimu žengti žingsnius, Тогда я могу учиться делать шаги веры, žinodamas, kad mano tėvas yra su manimi. зная, что мой Отец всегда со мной. Ir aš taip mokausi ir augu. Я так учусь и взрослею. Ir kada aš tuos žingsnius žengiu, И когда я делаю эти шаги, jis mane ir nukreips teisinga linkme. Он меня и направит в правильном направлении. Ir taip mūsų tikėjimas auga. И так наша вера возрастает. Vienas iš tų dalykų, iš kurių Dievas mane pradėjo išvaduoti, Одно, из чего Господь меня стал выводить, ir galbūt labai dažnai mes bažnyčia turi taip pat tokį mąstymą. и часто церковь имеет такое мышление. Baisu žengti tą žingsnį, Страшно сделать этот шаг, nes mums galvoje yra klausimas, o kas jeigu? потому что в нашей голове есть вопрос, а что если? O kas jeigu aš žengsiu žingsnį ir išeisiu iš Dievo valios? А что если я сделаю шаг и выйду из воли Божьей, Išeisiu iš Dievo kelio. отойду от Божьего пути? Baimė niekada neturi mūsų stabdyti. Страх никогда не должен нас останавливать. Dievas mums nedavė baimės dvasios, Бог нам не дал духа страха, meilės, jėgos ir savitvardos dvasia mums duota. дал нам силу любви и целомудрия. Dievas nori, kad jo vaikai mokytųsi žengti žingsnius tikėjimu. Господь хочет, чтобы Его дети делали шаги веры. Aš skaitau dabar romiečiams laišką Я читаю сейчас послание к римлянам, ir ten kalba apie Abraomą и там говорится об Аврааме. ir sako, kad mes turime žengti Abraomo tikėjimo žingsniais. Что мы должны делать шаги, которые делал Авраам. Abraomo tikėjimo žingsniai yra nuostabus. Шаги Авраама веры прекрасны. Realiai jis darė taip, kaip jam atrodė teisingai, bet pasitikėjo Dievu. В реале он делал так, как понимал, как ему казалось правильно, но при этом доверяя Богу. Jis darė klaidas, bet pasitikėjo Dievu. Он делал ошибки, но доверял Богу. Jis pasuko neteisingą linkmę, bet pasitikėjo Dievu. Он поворачивал не на ту дорогу, но все равно доверял Господу. Mes dažnai per daug galvojam, Иногда мы просто слишком думаем, ar tai yra teisinga, ar tai yra neteisinga, это правильно или неправильно, o kas jeigu nukrisiu, а если я упаду, kas jeigu nutolsiu nuo Dievo per toli. а если я удалюсь очень далеко от Господа, Ir mus stabdo baimė. и нас останавливает страх. Aš nekalbu eiti ir daryti nesąmonės ir nuodėmes. Я не говорю сейчас идти делать глупости и грехи. Aš kalbu apie paprastus pasirinkimus gyvenime. Я говорю о простых решениях в жизни. Aš noriu va tai daryti. Я хочу вот это делать.
Bet nežinau, Dievas nerodo, kol kas dar lauksiu. Но не знаю, Господь не показывает, буду еще ждать. Eina mėnesiai, Проходят месяцы, bet aš taip noriu tai daryti. но я так хочу это делать. Nu, bet nėra iš Dievo, dar lauksiu. Но нету от Бога, еще буду ждать. Kas tai yra? Tai yra baimė. Что это есть? Это страх. Tai yra netikėjimas, kad jeigu aš ir padarysiu blogą žingsnį, Это неверие, даже если я и сделаю неправильный шаг. mano tėvas parves mane atgal. Мой отец возвратит меня назад. Abraomas ateina į Kanano žemę, Авраам, когда пришел в землю Ханаана, ten badas, там был голод. eisiu į Egiptą. Пойду в Египет. Ar Dievas jam pasakė? И Господь ему сказал. Dievas jam tikrai to nepasakė. Господь ему ничего этого не сказал. Bet Abraomas, kaip parašyta romiečiam laiške, Но Авраам, как написано в послании римлянам, Abraomas tikėjo, Авраам веровал. jog tai, ką Dievas pažadėjo, То, что Господь обещал, Dievas įstengs įvykdyti. Господь обязательно исполнит. Ir pasakyta, todėl И сказано потому, jo tikėjimas jam buvo įskaitytas teisumu. потому его вера была вменена в праведность. Romiečiams 4 skyrius. К римлянам 4 глава. Jeigu netikit, patys paskaitykite. Если не верите, сами прочитайте. Dievas visiškai nori patraukti baimės iš mūsų gyvenimo. Господь хочет полностью устранить страх из нашей жизни. Mes labai dažnai fokusuojamės ties baime žengti žingsnį. Часто мы фокусируемся на страхе, чтобы сделать шаг. Bet aš pasakysiu, kol mes to žingsnio nežengsim, Но я скажу, пока этот шаг мы не сделаем, ir augimo nebus. не будет взросления. Visą laiką stovėsim toj vietoj, Dieve, rodyk ženklą. Будем все время стоять на месте и говорить: Господи, дай мне знак. Aš toks buvau. Я таким был. Tos baimės jos tiesiog sukausto tave. Этот страх просто сковывает тебя. Bet Dievas išlaisvina. Но Господь освободил. Dievas yra nuostabus. Господь прекрасен. Dar truputį norėčiau pakalbėti apie laisvę. Немножко хотел бы поговорить о свободе. Taip, Dievo žodis sako, kad mes esame išlaisvinti. Слово Божие говорит, что мы освобождены. Kalėjimo durys yra atidarytos. Ворота тюрьмы открыты. Mes esam laisvi. Мы свободны. Aš tikrai to nepaneigsiu. Я действительно это не отвергаю. Dievo žodis labai aiškiai tai kalba. Слово Божие четко говорит. Bet vien žinoti, jog mes esam laisvi, to neužtenka. Но просто знать, что мы освобождены, этого недостаточно. Mums reikia ir mokėti vaikščioti laisvėje. Нам нужно учиться ходить в свободе. O vat mokymasis užtrunka. А учиться, оно затягивает. Va čia, va iš tikrųjų, mums reikia būti kantriems su savimi taip pat. Нам очень нужно быть терпеливым с самими собой. Visa tai, ką Dievas mūsų gyvenime daro, Все, что делает Господь в нашей жизни, yra kelionė. это путешествие. Tai nėra ir viskas. Это не просто щелчок и сразу. Mes visi mokomės ir keliaujam. Мы все учимся и путешествуем. Pavyzdį trumpą pateiksiu. Короткий пример. Toks filmas yra nekrikščioniškas jisai. Есть нехристианский фильм Vadinasi Pabėgimas iš Šošenko. Šošenko pavadinimas. «Побег из Шоушена». Šošenko tai yra kalėjimo pavadinimas. Шоушен — это тюрьма. Ir ten istorija tokia, И там такая история. jog 50 metų praleidęs kalėjime žmogus, Человек, который 50 лет провел в тюрьме, jis išleidžiamas į laisvę. он отпущен на свободу. Jis nenorėjo išeiti į laisvę. Он не хотел выйти на свободу. Jis sako, aš nežinau, kaip aš gyvensiu toje laisvėje. Он сказал: я не знаю, как я буду жить в этой свободе. Bet galiausiai jis išleidžiamas. Но он отпущен. Ir tada rodos kita scena, jis dirba parduotuvėje, И другая сцена: он работает в магазине, padeda sukrauti prekes į krepšius. он помогал складывать вещи в корзину. Jis prieina prie menedžerio Он подошел к менеджеру
ir sako, ar galiu į tualetą nueiti. и спрашивает, могу ли я пойти в туалет. Ir menedžeris sako, tau nereikia klausti, eik. Менеджер говорит, тебе не нужно спрашивать, иди. Bet tu matai žmogaus pasimetimą. Но ты видишь, человек потерялся. Jis nemoka gyventi laisvėje. Он не умеет жить в свободе. Ir dažnai mes to nesuprantam. И часто мы этого не понимаем. Taip mes esam visiškai laisvi. На самом деле мы свободны. Taip, tai, ką Kristus padarė, jis išlaisvino. То, что сделал Христос, нас освободило. Bet klausimas yra, ar mes mokam vaikščioti toje laisvėje. Но вопрос, умеем ли мы ходить в этой свободе? Ir va čia yra gyvenimas, И это и есть жизнь, kuriame Dievas mus moko žingsnis po žingsnio, которому Господь учит нас делать шаг за шагом. kaip reikia vaikščioti toje laisvėje. Как ходить в этой свободе? Tas žmogus jis nemokėjo gyventi laisvėje. Этот человек не умел жить в этой свободе. Lygiai taip pat, kaip mes atgimstam, Также, когда мы возрождаемся, visa tai, ką Kristus atliko, yra mūsų. все, что сделал Христос, является нашим. Bet nuo to momento mes pradedame kelionę. Но с того момента начинается наш путь. Tai užtrunka laiko. Это занимает время. Mums reikia daug dalykų suprasti. Нам нужно много чего понять. Todėl kaip paskutinį dalyką aš noriu tiesiog pakalbėti, И о последнем, о чем я хотел бы сказать, apie kurį tikrai bažnyčia nekalbam. о чем церковь не говорит. Ar mes mokam mylėti save? Умеем ли мы любить себя? Aš nekalbu apie būti savanaudišku. Я не говорю, чтобы быть самоуверенным. Biblija moko, kad mums reikia mylėti save, Библия учит, чтобы мы умели любить себя. bet tai turi būti pagal Bibliją, pagal Dievo žodį. Но это должно быть по Слову Божьему, по Библии. Ir labai aš tai pradėjau mokytis. Я начал этому учиться. Aš galiu mylėti kitą, Я могу любить другого, jeigu žinau, kaip mylėti save. если знаю, как любить себя. Nes Dievo žodis sako, Потому что Слово Божие говорит, mylėk savo artimą kaip pats save. люби своего ближнего, как самого себя. Bet iš tikrųjų mums reikia suprasti, ką tai reiškia mylėti save. Но нам нужно понять в действительности, что значит любить себя. Ir pradėti praktikuoti. И начать практиковать. Ar aš esu kantrus su savimi? А я терпелив к себе. Kai aš suklumpu, Если я ошибаюсь, ar aš pažiūriu į save kvailys, и если я посмотрю на себя и говорю, что я глупец, 100 kartų padariau tą klaidą ir vėl. 100 раз сделал ошибку и снова. Ar aš tiesiog atsisėsiu? Или я просто сяду, Aš esu procese, я нахожусь в процессе, aš esu kelionėje, я нахожусь в aš путешествии, mokausi, я учусь, viskas yra gerai. все хорошо. Atsistoji ir toliau eini. Встать и идти дальше. Mes labai dažnai iš tikrųjų patys žaidžiam save. Часто мы сами раним себя, Pykstam ant savęs, dėl злимся klaidų. на себя. Bet Dievas mūsų klaidas naudoja, kad mus augintų. Но Господь использует наши ошибки, чтобы нас взрастить. Kai kurias nuodėmes aš dariau 15 metų Определенные грехи я делал 15 лет. ir tik tada Dievas parodė, kaip tai nugalėti. И только тогда Господь показал мне, как это победить. Ir tas visas nuodėmes man Dievas atleido. Потому что все эти грехи Господь мне простил. Ir ne tik atleido, bet ir pamiršo. Не только простил, но и забыл. Dievas žino, jog mes esame kelionėje. Господь знает, что мы находимся в пути. Mes dažnai tai pamirštam. Часто мы об этом забываем, Nes mes žiūrim į savo klaidas. потому что мы смотрим на свои ошибки. Mes labai stipriai koncentruojamės į nuodėmes. Мы очень сильно концентрируемся на грехах. Bet tai yra lygiai tas pats, Но это одно и то же, что
koncentruotis ir stengtis pakeisti medžio lapus, концентрироваться на дерево и пытаться поменять листья, bet nepagydyti šaknį, medžio šaknį. но не пытаться изменить корни. Šaknis yra problema, kodėl medis duoda blogus vaisius. Корни являются проблемой, почему дерево дает плохие плоды. Aš esu nekantrus, Я нетерпелив, todėl man reikia būti kantresniam. поэтому мне нужно больше быть терпеливым. Man taip sunku mylėti, Мне так тяжело любить. todėl man reikia labiau stengtis mylėti. Мне нужно больше стараться любить. Palauk. Подожди. O kas tau sakė, kad tai yra problema? А кто тебе сказал, что это проблема? Problema ne tai, ką tu matai. Проблема не в том, что ты видишь. Tu matai lapus ir vaisius, Ты видишь листья и плоды, bet tu nematai šaknų. но ты не видишь корни. Bet šaknys yra problema. В корнях проблемы. O dažniausiai šaknys Чаще это в корнях. kodėl mes taip sunkiai mylim vienas kitą, Почему мы так тяжело любим других? taip sunkiai pakenčiam kartais vienas kitą, Тяжело так переносим других. nes mes nepažįstam pilnai tėvo meilės. Потому что мы не познали любовь Божью. Mes mylime, nes jis pirmas pamilo. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Kada aš suprantu tai, ką Jonas rašo, Тогда я понимаю, что Иоанн пишет. aš negaliu mylėti kitų taip, kaip Dievas nori, Я не могу любить других так, как хочет Бог. jeigu aš tvirtai nestoviu ant Dievo meilės man. Если не буду стоять твердо на любви, которую Господь имеет ко мне. Dievo meilė yra tai, kas suteikia jėgas. Любовь Божия – это то, что дает силу Божью. Kada tau trūksta jėgų Когда тебе не хватает сил išstovėti, стоять, mylėti, любить, būti kantriam, быть терпеливым, būti maloniam, быть милосердным, nesistenk stumt savęs, не пытайся толкать себя, nesistenk savo jėgomis pakeisti savo prigimtį. не пытайся силой изменить свою природу. Tiesiog nusiramink Просто успокойся ir ateik priimk tą tėvo meilę, kurią jis tau duoda. и прими ту любовь, которую дает тебе Господь. Jo meilė tiek pripildo mus, Его любовь так наполняет нас, tiek daug jėgų mums duoda, столько сил дает нам, kad tau nereiks stumti savęs mylėti kitą. что тебе не нужно толкать себя любить других. Viskas taps labai paprasta ir lengva. Станет все проще и легче. Bet mes pamirštam pamatą. Но мы забываем об основании. Taip, tai yra Jėzus Kristus. Это Иисус Христос. Bet ir per Jėzų Kristų atėjo tiesa, malonė. Через Иисуса Христа пришла истина и милость. Per Jėzų Kristų pasirodė tobula Dievo meilė. Через Иисуса Христа явилась благодать и милость Божья. Tai žiūrėkit į tai taip pat. И смотрите именно на это. Ne tik tai Jėzus Kristus yra mano pamatas. Не только Иисус Христос является моим основанием. O aš paklausiau, ką tai reiškia. И я спрашиваю, что это означает. Kaip tu vaikštai savo gyvenime, Как ты ходишь в своей жизни, turėdamas Kristų kaip pamatą. имея Иисуса Христа как основание? Kaip tu elgiesi su savimi, su kitais, su Как ты, Dievu. как ты обращаешься с собой, с другими, с Богом? Per Kristų atėjo visa tai, ko mums reikia. Через Иисуса Христа пришло все, в чем мы нуждаемся. Ir Biblija moko, И Библия учит, kad mums reikia pasilikti Dievo meilėje. что нам нужно пребывать в любви Божьей. Nes Dievo meilė, dar kartą pakartosiu, Еще раз повторяю, что любовь Божья jums suteiks jėgų. даст вам силу. Viskam, kam jums reikia, Всему, в чем вы нуждаетесь, jis suteiks jėgų. она даст силу. Kaip paskutinį dalyką tiesiog pavaizduosiu, kaip aš mokausi priimti Dievo meilę. И последнее, что пофантазирую тому, как любовь Божия дает мне силы. Pabaigoje praeitų metų aš išėjau iš darbo.
В прошлом году в конце я ушел из работы. ir aš pradėjau ieškoti naujo darbo. И я начал искать новую работу. Bet aš niekada nebuvau tokioje situacijoje, Но я никогда не находился в такой ситуации, tai man viskas yra tiesiog nauja. потому что для меня это все ново. Ir kada tu neturi patirties tame, И когда у тебя нет опыта в этом, yra labai lengva pasimesti. очень легко потеряться. Ir aš kartais pradėdavau galvoti, ar aš čia tikrai, ar šitas darbas, ar tas darbas, o gal kitas darbas. Иногда я думал, а эта работа, а может эта работа. Ir pradėjau aš mokytis labai paprastai. И начал я учиться проще. Tiesiog atsisėdu, nusiraminu Просто сажусь и успокаиваюсь. ir sakau, dangiškasis tėve, man reikia tavo meilės. И говорю, Отец Небесный, мне нужна Твоя любовь. Nes aš labai pasimetu greitai. Потому что я теряюсь. Man tiesiog reikia tavo malonės. Мне нужна просто Твоя милость. Ir labai greitai И очень быстро aš supratau vieną dalyką. я понял одно. Aš galiu į šitą situaciją žiūrėti blaiviai. Я могу смотреть на эту ситуацию трезво. Ten, kur aš esu, aš Tam- ir turiu būti. Там, где я есть, я и должен быть. Ir tai, ko man reikia išmokti, И тому, чему мне нужно научиться, aš ir mokausi. я и учусь. Ir tada tiesiog atėjo ramybė. И тогда приходит мир. Bet aš visiems noriu tą patį pasakyti. Но я хочу всем то же самое Nes сказать. galbūt kai kurie galvoja, aš nieko nežinau, kas vyksta mano gyvenime. Некоторые думают, я не знаю, что происходит в моей жизни. Pirmas žingsnis - nusiramink. Первый шаг – успокойтесь. Tiesiog atsisėsk, įkvėp, iškvėp. Labai paprasta. Просто сядь, вдохни, выдохни. Pasakyk, tėve, ačiū už tavo meilę. Скажи, Отец, благодарю Тебя за Твою любовь. Aš galbūt to ir nejaučiu. Aš nejaučiu Dievo meilės visą laiką. Может, я и не чувствую любви Божией, Bet aš žinau, jog tu mane myli. но я знаю, что Ты меня любишь. Aš žinau, jog tu turi man pašaukimą. Я знаю, что Ты для меня имеешь призвание. Aš žinau, jog tu turi man ateitį. Я знаю, что Ты имеешь для меня будущее. Aš žinau, kad visa, ką tu darai mano gyvenime, Я знаю все, что Ты делаешь в моей жизни. tu darai ne dėl mano darbų, Ты делаешь не из-за моих дел, bet dėl to, jog tu esi geras. а потому что Ты добр. Tai labai daug ką keičia. Это очень много что меняет. Nes tada aš galiu žiūrėti į savo dangišką tėvą Тогда я могу смотреть на своего Небесного Отца ir tiesiog dėkoti. и просто благодарить. O tada jisai veda. И тогда Он ведет. Ir taip kiekvieną kartą. И так каждый раз. Nusiramink Успокойся ir žinok, и знай, jog ten, kur tu dabar esi, там, где ты сейчас, ten tu turi būti. ты должен быть там. Ir tai, ką tau reikia išmokti, И то, чему ты должен научиться, tu ir išmoksi. ты будешь научен. Ir kada tau reiks keisti kažką, И когда тебе нужно будет что-то менять, tau Dievas duos tikėjimą. Господь даст тебе веру. Aš kokius 5 metus bijojau kažką keisti dėl savo darbo. Где-то 5 лет я боялся менять что-то насчет своей работы. Aš norėjau keisti, Я хотел bet поменять, baimė mane stabdė. но страх меня останавливал. Galų gale Dievas sugebėjo išlaisvinti mane iš to. В конце концов, Господь сумел освободить меня. Tiesiog išlaisvinti, žengti žingsnį, Освободить, чтобы сделать шаг. o visą kitą palik savo dangiškam tėvui. А все остальное оставь своему Небесному Отцу. Jis pasirūpins. Он позаботится. Amen. Аминь.